Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Paidbah ke Shnat Hima Nongwah Mawtamur 1 Sokyong Lingdokship kabahab hajirang konstituensi Riboy District hapo ke Jingalam uba Estan Singjana Nongbet lalet ai da ke Jingrwai ya khmat jong uba Arden basayomai katbau dang shong sha thangan khmat ke additional secretarian kani ke Jing Mynsiem nadu ki long kami bat long kapa ke de namar ki sngodon kam baya ka baha ke de banai khambuan shaki khasi bat ki lakar pan banwan pet ya ke Jing e jong ki ke basha pendek ha ke sarkar Assam Akilan Kibangi akan doa yang legado Mynsiem nailasi kan bangi dan ya syabra akilan bakalan kibangi akan doa ia legado Mynsiem mentailah sebetsun Ijing penshoy jong kepercay Ibendang dajing bambu Tu yalang yangi kokan ya syabra akilan bakalan kibangi ya kendulang kia legado Mynsiem mentailah sebetsun Shnat imon sayong pat yuri pi marni ida kermen tang pi po kani kasih sket di ban semlem gin ki ta ka himane go bisa klim no sa te ya kata ida pat yuri pi ba kan ba ka sok kat ba ka sok ta ka dai bele ai ban empat dai ke ma pelajar la pula lama ki kot kelas ni dan mentah ni dan ki kot kelas ki men ki ni baru diam rut Pak Sokostal, Pak Sokostal di Sokostal kam simpia, kam pai lam dia kau lihat keberat ke pai kai kecing tu nong jadi baru kam pai. Susah kot pai, kini inlet ibu para sa mata kepada kena kepon baru ia kedua empat maju ki kemuai ki remba pengis ngau jing tu bu jing kermen tang hati ibu kan pendiam terima kasih jumlah baru wei berhati hadili terima kasih yang sikuat Islam dulu itu kan boleh komentar ya pun ke cingnya mau tanya ke dia wei kiwi kimat babon ka parti kan sa tengok inang indo ha boleh sibuk nak boleh kerjaan bore meki mau boleh nang tempat dua ni